Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki nasabab pamase na ni akamase ku eto pa pangin renga maraja nasabari angkaki laksanakan si di sempajang nareko lagi ranking yare ga nareko layalingi urutan kami namatan renilainna dega gadapi sampaja subuh. Jadi ya ko pakasiwiang sampaja perlu ko i-ranking keutamaan na dega ga sampaja dapi sampaja subuh. Nasaba pada manamoto sinin na sampajange ang kamana keistimewaan na. Tapi ia kotoma bicara keistimewaan rilalan na sampajangi ede nagadapi sampaja subuh. Nasaba makadai nabita nanigi-nigi tau melaksanakan sholat subuh berjamaah padai narekomoto isiwan dibujuru maka siwiang riolona pengalatan. Jadi itu barakah na sampaja subuh. Ya tau na tu pas sabarang nama rejing na jamatai sampaja subuh kecuali orang yang betul-betul beriman. Jadi ya na nauleni tahu mas sampaja subuh bere jama aku masigi ijami ya tu maka datau makanja tepat nanya tu. Jadi aku meki runtu itu makanja kanja tepat na loni aku masigi aku subuh. Iya aku sampaja loro tu deto istilahnya dena pada ujian nah sebab ia rositongan na uko agama pa dua agak mencajit tantangan nomor sidi syaitan nomor dua napasu ia dua tantangan tadi napasu si bawa syaitan. Cuma ia ruidi marepa tuli isalah kasetangi. Ya sangin nareko to cakar dulu dan to komani to makada setas ya iya. Padahal tania. Jadi nasaba setangi matoje rosala pa alena dena pita. Iya, jadi dena pita jadi tuli salah kangiro. Cede-cede tu matuk atau matin tu ditumakan saya tak saja iya. Padahal ia ko ikaji lebih marilalam agama tak menurut patarona dua telu tau pandritata maka dadena ia mana nanya tu teko me matin ro setang deh. Nasaba namo malaika kong kay hadere membasa to kitu matin ro. Iya. Bahkan menurut dua telu penjelasan atau pandrite pure ulolongang maka justru ia tu malaika kumigai na malah ndak na pengaruhi keadaannya untuk matinro. Nasaba na pengaruhi atin. Ta coba ni gare. Ke kawattu na to mabasa matinro. Nomor sidi ako to mangaji. Wah, mandari napa jual lampa siliwan-liwan ni barisi na maka na barisi ya se na gajo na barisi dia bagay. Iya, ko to mangaji. Aja tak kada setang tania.
Tidak selamanya. Ia na tu pura nama jenne tu. Dena tu nama lada macam tu setan pada mia tu kok bangi nang kahades na nabi ta makriya kok bangi teh na liwa belane tu setan talita maka bela itu ni nang kata ubana tu li cakar dubo bo kilala masigi na ko na jetilala masigi tanyana tu maka da setan ina tu maka da termasuk tu pengaruh malaikat. Yang kedua ke gawat tu nama dari ke cakar dia ko to masikiri. Maka memadari pacan ni bilang pilang kita tak dia nak bawa. Tak dia nak pitu matuk maka dia mati rokaah. Kemudian yang ketiga ke gawat tu. Komat Jumat itu we. Ia nenrek napa kata baik aku mimbarai nak deje samana je lah tu di melo si kapijak mata. Yang itu tu cinampak labak ni. Maka dia tu pandrite ternyata tu setan. Ia tu nasabak, ia tu malaikat pamasewe. Ia nenrek napa kata baku mimbarai. Tamatoni tu alena si pulung aku masigi. Ia koto mengaji, mak depe tu ia tu malaikat. Ia tu ampai ia anjurkan koto mengaji, ipalas sui sadah. Aja nalalengati. Ipalas sui sadah koto mengaji. Iyan namona reko oko ki ilala masigi mengaji nang katau masam paja sunna aja na taladai tapas sau-sau ni koto mengaji paang kasi di sahaba matangangi masam pajang alena pangulut halipa Umar oko masigi natako angka ya ro sahaba mengaji maraja sadana tak ganggu ro pangulut halipa Umar. Isan na pura mas sampaja alena pangulut halima Umar tapalomat dape ko si dapena de namparang inatanay mi makala tau pule kega ko jadi ro na padangi ro nasa tau pule kega ko nasa we mabela kasi poleku mabela nasa poleku dewo ko kampung monra to mabela ka napa ko ka lo mas sampajang aga nasa halipa Umar nalay de che mo tau pule mabela. Pak iya kene tau pule macawe koko purono bapi. Betul kan na purono lau kanna na sama mage. De gaga tau ko paganggu ko masige maka tu pada bate mengaji. Jadi mengaji Jadi na ro nakada tau pandrite dasar ye ro ba akatannya maka iya ko to kuilala masigi mengaji. Na reko mas semangkai te mas sampajang aja na nilada sadar. Betul kan nama sumo sadar tapi aja nama lada. Nasabari na tak ganggu ya rote ko si depeta. Jadi role na pangulut tahu marci dito katanya ngero maka lekong katau leleng irita de na pada bateta makasih yang aja tepat tu maka da salah ye. Tatanai wi jolo. Jadi role Pak Umar kene ro maka langsung ni akan maje nang katau maka ruka mangaji nama tu masam pajasunna tahu jadi laitan nai maka da tau pole kenro ko. Napa maka da pole mabela. Berarti ni sagu marbara de na pahangi. Makiro. Jadi itu kong aga-aga na jama tau aja mono tapai pasala. Gitu. Bahkan dua telu aga-aga kilalan agama Pak. Biasa kau runtuk maka da ka iya na papangewangi tau Jadi dua telu aga-aga angka aga-aga na sorongan nabita. Kemudian tu matu engkau tahu nalak nak nabi tak padahal pada miro jam-jamang. Iya. Jadi tapi ya ko ikaji lebih marilalo si runtuk mo. Maka do makui yang pai naten nabi ta. Pada termasuk tu masyarakat kubur biasa naten nabi ta. Biasa naten awal-awal Islam itu naten nabi ta telo masyarakat kubur. Apa riolo pana riolo ya tu masyarakat kubur riolo pana riolo. Betul ngana iya nabi tanya apa nabi tak masyarakat buruk memang ni tahu masyarakat buruk ni. Jadi dari dulu itu namoji itu Yahudi masyarakat buruk toh masyarakat itu tomatena. Pada mata idiro masyarakat cuma lelemi batena masyarakat. Lawa miki buruk milau asalamakan ngoko tomatewe. Itu jangan kagak kalau nilau milau sogira lo niki buruk laki buruk Jadi tomaton na kosogi ina mate iya na ro ni laule na kada iya na ro di pale rogaga ya loki buru masyarakat buru ni te nabitta makaleleng Pak Lomi mangilang-ilau ko ki buru
Ia ko malasa inasa ni nene na lasaywi. Ito. Iya na malasa pakoro. Natengi na bitta jolo. Magsisan na maita makanja ni pahan na tayo makada yaro masyara kuburu. Laumi pe milaw doang ngi tau matewe. Nasuruangan ni nabita batuna na pahan na tawe. Jadi yang katu tahu Pak mateng isi dia jama-jama nasabak mega miah kasolangan na niya di China. Jadi maka iya kok jokai salah pahangi melo yolo ipapahangi. Iya gagay berlaku sitongan naletu makokoy. Berlaku. Cuma iya bita makokoy atau dena nasyara kuburu. Dena apa artinya iya minaloki buru kong katau mate. Padahal sitongan na tu ya tu asyara kuburu sunnah. Apa iya nabita ko to bicara asyara kuburu. Ina puang Allah Ta'ala memang tu hasuroy. Iya. Perintah na puang Allah Ta'ala. Maka daki pada mui ya naro biasa maka dah pada mui ko tu pura masampaja na kiri ngapate ha. Na de to tu gabe dana pakiri mato to loki buru pakiri mato. Maka dah meni ruruta penjelasan na hadis ero maka dah. Iya kene letu iko pada mu iko pak dongang ngoko ko to pura masampaja ngoko to pura masampaja ngoko boleh pada mu pak dongang iko lo masigi na dena ni suro na bitalo masyara kuburu kene pada mu ke kalau biasa pak kiringan na pak dongang na nabita na idi ya se pia magi pe na suro lo masyara kuburu na bita itu sunnah. Kemudian mana saja itu narampi ukwilalanna dua telu penjelasan hadis. Maika hadisan. Maka dia tu tahu matewe Pak. Makita. Jadi aku tahu mak bicara tahu mati itu dena mabela poluk ko tu tahu batin roh. Ko tu melo mala kali barakat. Dena mabela poluk ko tu batin roh. Yana tu nak kadana bita an-naumu akhul maut. Ia tu matin roy masih surang. Masih surang si bawa amat yang jadi demi nak kadana bita pada tapi maka dia masih surang. Nah ya kong kagaga masih surang. Angka abena tu dia nama bela. Demi nak kadana bita tu tau matin roy pada tau matewe de. Nasabak ya tau matin roy rewa mau main enggak ya mi tau mati dena. Kan makiro. Aga biasa rulau sapa-sapa hadis na. Napa lau ita kada iya na masuk na bitai. Ta coba gere. Iya idiko. Tolong masyarakat buru tu. Angka 2 telu aga-aga mestinya ipigau deni pigau. Nasabak keadaan na toki buruk taga makwah. Kega termasuk ya rumah buka sandala ai meraji-raji nasabak maya gadorin nak buruk tadi ni padahal sunnah kan perintahna rona bitai la na lega pecurang sandala magai nasabak pada tu ko tolo siarai bitau tu ya ko to memenre bolana aja ta sandala Kume kita bolana ka makogar. Iya nang kata utama bolana teh na sandal atau maka da tahu pajujana ye. Magi nang ka sandala. Kemudian aga lebih riolo na suruh nabi tama bere sallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu nama komato tu je ko tahu tu lai siarai tama bere sallam to. Satu ko tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu tu ibere salang ya miro nak tahu mate tahu makala assalamu alayka ya ahlal kubur. Na dena mungkin lagi pau ya tu bere salang ko dena bali. Ya tak? Jadi maka dia tahu pandrite ko bahasa kasara lah. Maka dia tahu bele me ya tu ko ibere salang ina nisani makala dena bali na pau ngopi. Jadi ya tu tahu mate mape bali demi ni ang kalinga. Iya, demi ni ang kalinga. Ia kena tangkalinga itu ana liwat rona. Iya, tapi dalam ide cek dia na bali pak kena na bali nule lari wi. Iya. Jadi ia koto makada
assalamu alayka ya ahlal kubur. Biasa rupa ngulut ta Umar. Si bawai nabita. Apa ia tu ko sahabat na nabita. Ia Abu Bakar menggunakan kalbunya. Lebih dominangi atina akalnya. Ia tu si pengulut ta Umar tu lebih dominangi akalnya memahami agama. Iya, jadi si salah tu. Iya ko to melo maka damagi nang kabar beda ya sahabat. Ang kami to makwa tu. Mak beresal lang inabita ko kiburaga nasang ahli pa Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah. Inaro na pa. Akala nang kalinga gaji. Nasaba makadi nakali-kali na moje ridi ko to melo pikiri ki makada. Kumakwa mi dodon na sadai we batewe mak beresal lang ina makolon na kiburu edena nang kalinga te ko capat. Itu jadi tapi makin nabi teh Umar lebih matarangi perengkalingan atau matewe ne tu. Ya na tunang kahades sa pawi maga taran na perengkalingan atau matewe ang kahades sa bicara. 40 jongkana ajewe na salain na onro palamungan atau matewe nang kalinga mo patau matewe tu di palak kajena. Coba angka gak tahu kira-kira Pak ku 40 ni jongkana salaiki. Ko na yang kalinga mo papalak kajena mo ni. Nakasi ye ronon roye na dano ni ko kasi. Ia ko samme na irenre mo pala kaje wa di mo nang kalinga. Natanya samme kasi kasi mo ko Makkah Madinah. Na makana nabi tapata 10 jongkana ajewe. Na iya ko aje na rae na makalampe. Na si diameter cica na jongkari na patap berarti meloro 40 meter. Ya nang ka tau nang kalingo ni pala sandala pala kaje na te ko 40 meter belana. Ina tau makanja tau ngapareng kalingan na tu ko tau tu mo. Tapi iya ro ko tau mati nasa nabi tapat 40 jongkanya tu nang kalinga mo pa. Berarti liwa itaran na pareng kalingan na tau mati na iya tau tu. Coba kare. Di kanjak na ya ko hadis pak ne pasi pulung mo tasi dia masalah tata iris sama kada makui rahasianya gagai iya tu ampe ko toloki bure dia tu nawat di to kapau-pau maka dan oh ya seke patau biasa itu nang kalinga tu aja dia nawat dingi pau jate tu pada mai ko to mak dio dia nawat dingi pau kekurangan na nasaba sitongan na tu tau matebe nang kalinga nang kalinga iya to na je tumpau podangi kala aja je tamaseke pak idi tu je tu non roi apa ia tu tamaseke de ga ia ko mati de ga tau teri paling sikap di mite kala laba ni tau pakat di na tu iya de ga je aja tamaseke iya tu te ko mabassai naliwa ibasana te na mati tak jannat tu tau angkat mandari tati we mata nate kada we tau pakasi basana laba itau kanjai maka tu yo buku masik ke itau we makan toga tu tau kadi iya mati sia tu na 50 tahun ni mate na nalote masyarakat kubur na runtu ibatu kiburu na nabace sana makalendo upa kadi patau biasa batu na tu dega ga buru buku-buku itu li rampe mopi iya makan aja tamaseke aja abas saki apa tu tahu seke namo tahu seke cacatoy iya jadi abas saki nasaba tu tahu mabasai tahu macawe pole suruga mabela pole neraka tahu na puji po ngalata si pamalaikana ipuji pada narupa tahu iya tahu mabasai napa ni iya ko mabasai je tu tahu Pak Bu de tu gaga ya sidaka de na parewa po ngalata na parewa mana saaya ramping. Makanya situ kan kalabe ramalang itu iya tu ya sange tau bertakwa alladzina yumfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu. Jadi alladzina yumfikuna fis sarra'i tahu angkai masih dakangi waramparana dalam keadaan renggang istilahnya dalam keadaan tahu macagena waddarai dalam keadaan sempit iya ko angka aga-aga masagena idui to masih dakka biasa tapi yanang katau macipi idui na nasidakka ai namole na nareke de na megan na nasidakka sisang angka katau makor
makura-kura pak. Iya mitu mega ko mega idina nasag kamu wat dia la cek de. Magi nang katau pandri ta makra iya ko cek de si samanidui mu. Aya apa sih dah kasih san ni. Tapi ya di dulu lerot paha kali-kali na maka dia galalan na itu ko cek de manidi ini sida kaca pusisan dia tu. Makuye. Perlu ku papahangi cek de. Nasaba dua telu mau tau pandri ta pura tangai angkat tau sahabat. Makuye. Iya kotomelo maka terniko keyakinan sinin na pak dongan na nabi iya panaturun langsung patulun na po Allah Ta'ala kode nagaga pakuraga tau dinona nasaba mak buat sewa ni tepat lah ite garek watun na ilalung Nabi Musa o ko Firaun iya kolari la yolo tasi labui iya korewa ilau monri tentara masak bui monrinda agan ipigok ko makiro to lupa no tasi matetoy to reo mamusu matetoy apa de gala na tuo de nagan na siratu tau ilalung na pemasak bu tau lalung ina de agan na mo igele mi mateto itu jadi lupa ila yolo tasi makalu de nagaga pak kira-kira tau lino koroto aga mi pigok na de nagaga mak buat sewa ni tapai lo ripong Allah Ta'ala menghilau do langsung laya suruh makada bampangi tongkak Musa nah dia gaga hubungan na pak tongkak na tapue wetasi gaga apa ya kini ya tongkak na Nabi Musa angkamu pinadena na laku pak proyek pak ya bampamnya bangun ko jambatangin aja ko saloin aja si jambatan itu dega jadi maka dia tahu pandrita iya pana buat sesuatu tepat musibawa dan doa ngamulo ripong Allah Ta'ala ko dia meto naga mo katani apa engkau milau dongi put talenga dale nang kamu padi okore kaninge 200 juta na tu 5 kali mo pi ko dia gaga duit na lenga po nang kamu paje rudui ku enggak makiro pada mi ko kadi ko kantonge mo pa 200 sa bukan to apa wakale maliwasagin atau milau do atau toliaki mo pi angka mo pa dia yon rima pasandre karai angka mo pa di ku 200 sa pun na mo adu gas so de to pa maliwasag jadi de nak boso tapi ya ko de nagaga duit de to nagaga keluar ke buat dipatolo aga ni pigau oi makanja ni tu don de betul kan nama bos saya ni tepat nak kali di to ngam ni tu puang de nagaga wa denong ngi makwani ro tau pandai tai na reko na pasang makala ia ko cek de la dak mani duimu asida kasih sang me ko pake de na ganna beresi sanyo ko puang Allah Ta'ala patolai wi mare jimi di kali-kali taro pak toli makalaki iya mana ko de iya angka dia romo ba iya mana ko de rodega kana panrasa ni iya jadi de pa hampir semua nabi pak hampir semua nabi jadi ia ko ibuka kita sejarah ina makomana ha de pagaga de nagaga 40 tau jadi tu nak tau pandrite aku ragamo ko yolo ya ko tatumpu ni wali-wali paling awali ni pala makanya orang yang teraniaya itu doanya langsung tembus nah sebab de meto gaga wa dinonroi maka tandina salamang kamu papunggawana ko tilalang ay aga na po nasade ang kapunggawa ko kurilalang ini panak buat sewa tapai jadi ia perlu sampai kangi makada ia patu nama dari tembus pak dongang ko de nagaga pakuraga iya nantu ampai to malasay ko de nanule kedo-kedo isuro ni milaw do de ni suro mak dareke itu isuro milaw do jadi itu termasuk nama kada ia kotolo istilahnya kotolo nama siaraku bururona kama kita tau matewe naitaki tambus pakitanna maka da pakita kana pake na matai na tania matai makita pak ala mia tu matai tania tania tak sakame maka da matai makita magi pe tau katulu-tulu ko katulu-tulu ini tele nalo Jakarta na makita na tatutu mata nanti ko matinroy na mana hoy gare na itali nang kakujupan na mabalanca baga na wana itayale na matinro ko matay mita sa makita tania tapahangiro jadi angka alam tu
selain alam yang nampak ini, manusia bisa tembus. Iya, kalau Jakarta katulu-tulu na 5 mimen nek matinro. Na pole Jakarta, na iya ko to mangoto, na napalo jupada patak jame men nih. Iya, ita payola tapi magi ko lalatinro, ina ita lebe berada di alam. Angka ki bakasi runtuh kita to si Pak bicara ko lalatinro. Makanya mimpi itu adalah salah satu juga isyarat. Iya, yaitu ko nipin na tau pandrita itu naisemak kadatan nia nipi bawah angka maknana. Apa ya tau pandrita angka amalan napa gurungan nabita yana itu sampaja sunat witiri sampaja sunat witiri maka dia nama witiri mo tay napa matin romanasatan niya saya takut katulu-tulu tanya saya tak ganggu nah sebab ia tahu pure ma witiri itu dia na ganggu jing dia na ganggu iya jadi aku pura muki ma witiri pura ki masampaja ngisah napa masampaja sunat patan rakangi mon rina isah langsung toni ma witiri ya kok dia nak masih gitu tajama makanya aku kui boleh itu sampai sunat makanya lah ada kui bawa lo boleh apa ia sahabat pak lah yang parang aku nabita yang parang maka nabita la tajal buyutakum maqabira ide ia tu hak desa pau nabita kenro aku masih gitu pau oke masih gitu maka dia nabita la tajal buyutakum maqabira ajung paciki buruk longi bolamu Munri bamatin ro munri bawang ko tu nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah peterangi bola mun sebab baca Quran sebab sampaya na sabak ni te sabak kumaning masigi masampaja sunnah parewa itu sampaja sunnah lo bolamu ina tu nakala to pandita masaro labbi ko sampaja sunnah ko kui boleh ijama masaro labbi risesena tau macawe-cawe ro bolana iya mi ko ki masigi bagasan na bolata masam pajasuna na masabo man ikolat tu ki masigi aja nah apa ipal tujuh ni tu sunnah na salah wajib pak ya tu mendapat takbiratul ihram itu barakat lupuh mile dapat tu kata bere pamulan memang ya kama tu maka wasam pajasuna aku boleh napa kopi masigi terlambat ya ko katau makoro pa napa tuju sampai ya sunat na napa terlambat sampai ya perluna maka dia to pandita pada na reko na balu motorok na naliangi heling napa tuju sunnah napa ya wajib salah iya na balu HP na naliangi pulsa itu iya pakara ya kuan na balu bola na pemeliat deng jadi na pokok na masolangi na pemeliat anu tambahan iya jadi iya ko macawe-cawe mu makanya imonrin na sampai jaloroy makanya ko kui boleh ijama na sabak bola ta itu setan iya bola ta itu mai ka setan na iya masih eka dena iya jadi meloi paturungan malaikat boleh ina tu ampa yonroi mangaji yonroi mas sempayang iya nabi tu ya jajan aku mana masih eta jama tapi de metotu napa ada ujian napa de napa ada iya nang katau makanja sampai sunat aku masih belum tentu masa sampai sunat aku ki bolana belum tentu apa ya narewan na latuk bolana sa itu matakon aja bawan elo ni manre melo ni mahaga matanre tantangan ayo koki masigi de ya na totama makalelasa di ko to langsung tuna de ni jama sampajang makalelasa di tapi ako koki boleh biasa-biasa jadi makanya itu pandita ya nang katau makanja sampaja sunat na ko bolana makanja to ni itu ya seiringkin na cede ya tu ita paresa-resa ni gare aleta maga sampai sunat ta ko bolata ya ko makundri berarti madodo mo patu itu tantangannya maraja ko boleh mega ni tulawai apalagi kong kani anak yang kani agay ko may na mega terutama dikasih makun reye apalagi ko meto ni HP jolo ega ale HP na buka-buka imakomo tu naran nalupa ini na setalo foto je tu HP itu jadi ini penting saya wasiatkan jadi ya Nabi na suruh sahabat nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah peterangi bola munasabak baca Quran dengan salat apalagi makokoi di bola ta makalilian dia na pada bola atau pandita idiolo
Di na pada bolan to motot tario lo maka bela WC na nataro. Ya mah koko ina oko ni lala kamara. Nye ko ni lala kamara mon ro WC. Iya ko to tama na kamara mandi aga WC aga ni baca Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal habais. Jingaroan ji makun rai gitu lari masuk jinge ken rila lokki kamara de makanja sisa tulisi boleh materu tulio ko maniro base tangen tuli malolisu tamai wese beta baca lupa lokki kamara ta gaga iya makui nasaba idi mato matung kai idi nama-nama gare makanya itu wese kami nama makanya aku sadena pintu tamat. Ya na ibaca ya tu masuk ni lo saliwa. Iya. Iyo opo di dia gawe saya taruh ko sa din pintu tama. Ina lemah nang iha. Itu patu tu makana mak bawi. Iya. Jadi itu ya na tu ampai nabi tanasuro ki matutu tanga korewengi jendela aja ni buka na saba. Watun na jinge masuk. Apa itu namanya lo labu matan nasoy pak nama celak nama matan nasoy. Naten na tu ni nabi tama sampaja. Makanya manta syafi namo tama ki masigi pak aku mencelak mata nasoi melo tamu mangaribi aja tak sampai sunat dulu masjid tak baca wawa di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah napa kitu dah nanti lagi mas sampaja tapi yang kamakana de sampaja muko dia nama digagah itu sampaja de mi gagah sabana de nama di jama ya lalu ti manta syafi makana namo mas sampaja to mateve de to na palaba iko pura piasara ni jama. Iya, dia na palabay. Maka das, iya kung kataw melo ilam imonri nasara suruh jo masa pajato mate na masa pajang nasara. Palayolo isang pajato mateve. Apa dia ka sampaya na sang imonri nasara natya nabita. Lima watu tu napi malia nabita te masampaja nomor sidi pas matang matan nasoy. Jujungi dia sangi. Apa maliwa pitu cede na pertama loroy. Yang kedua imonri nasara. Nomor talio ko macala matan nasoy kang kalabusisan na. Kemudian imonri na subuh. Si bawa riwat tumuba na mata nasoy gangkam menre na sirap pa. Tama waktu duha. Iya ro lima waktu na pemalyang inabita masampajang. Iya manta syafi de gaga. Tapi iya ko ulama liang wadi. Salama de sabak na mara na kumiki masampaja sunat toba imonri na sarai aja nah. Niki masampaja sunat tasab be aja mujamai. Tapi kung kami mulawi sampaja sunat musafir asampaja ko ha. Itu ikupura pia sara umejo kasampaja ko ya ki manta sapi de asam pajame manoyolo nasara itu gere itu jadi perbedaan pendapat pada itu ko mak bongkar masigi ko manta sapi ina sininna ya tu bongkaran na masigi ina dana wat dingi pasu ko tu ko na tu lemma angka ga mu pecura jade la ko na tu mentaro aja lalu mu pasui apa iya wakapa de na dilete tu ko sapi rajine ya ko Abu Hanifah wadi. Kau Abu Hanifah makada na DC mato tu palete si manci DC. Sumbang ko masigi butuhkan kasih kolam butuhkan. Yang penting digunakan untuk daripada monro bawa de gunana. Ya gimana sapi de. Jadi itu ampai ko tau pandrita papikina madu berupa tu pendapat. Jadi pada ni nak ya. Jadi kalau kita mau mendalami itu maka dari angka na tau panrita palaba ingkato na din na palaba tasapaban ya alasan aja na yaro bawa makale mapangiwan na tasapay alasan na magi ng kapalabay magi ng kade iya makitu nasaba pada ko watu na ramala ko mamali makadai ko mamali yanang kataw manre ko ramalang inatung ka manrewe de nasi dinatolay ya to ko pure ramalang 60 na sona. Magani kira-kira itu iyo putih di iya mi ko magay na tolay na pulo na sona iya ko to berhubungan badat to iya ko buka bawa mi ko manre bawa mi ko ramalangi seso bina tolay tapi ako imamali de manre berhubungan tatak na pulo na sona mo tolay magay de na melo imamali sapa magi imamali na ko pendapat na makaleleang oh iya ro imamali napikiriki nasa peko ni kong kabutin paro makalasi minung ijolo na pa berhubungan siya ganang tolay cidimi namamay gare jadi yero napikiri ki mamali na kadang kataw matuk makalagi ko maki pendapat makalaya ko manre minung ko ramalangi cidimi na tolay tapi ako berhubungan ni anak pulo na epek ko ni komnino ng ijolo na pa berhubungan.
Berarti cidi mina tolai makalasi nanya. Jadi makalasi saking de pokok na mandre minu berhubungan anak pulau nam tolai. Jadi itu pendapatnya. Jadi aku napahang itu tadi na pasalai. Yo pumia itu kau tahu nangkali ngabawa mi. Lah kalau masih anak kependapat mako makaliliang ide na pada liangi penjelasan atau pandritai. Iya. Jadi itu ampai upasan ni guru ki materu. Aguru ki makamoto ga rupana pacarama baran na tu lemalah ko iya tu amalangi makoto tu iya tu magala masidak ka ijanci mato tu suruh ga capana iya tu tau magala masampaja sunna ijanci mato suruh ga capana tau mak duha ya ele ijanci mato suruh ga napuang Allah taala makada nigi tau masampajangan nerakan na istiqamah di waktu pagi diskut siro okui babu duha lalo ina angka lalo pintu podangi makale ya nola matu tamai tau matahaju katu jancengan jadi angka mana tau masih kiri katu jancengan jadi agi yang penting kadece cuma kami tau pandri tamaka da PGG mujama de kamani tarima nyetur naci de na tu gamat dendo ga makiro pada kutomal libandi ke na ci di miel lia na malolo sabara no yo poko talimu italu ya ko malolo ci di kamu pa dua ai ka makiro pada mi pak balu pak magi nak balu gola kasih mak balu barat tu mak balu tarigu tu mak balu akoti na sampai ko dia na tarala barat na tarigu na tarala mak ko mati tu je ko to makasih yang mak ko mato tu baca Qur'an pagatu pasalama jadi bentangan agama itu pamasena po Allah taala malo masaka ya jatuh siya na to maborro gara-gara ya nasa daga kali tahajud ko iya denang kanalpa ay nacecha po Allah taala taw makir nacecha makalay labinaw daniwi po Allah taala taw macawe elori alena nasaba kekhawatiran dosanya dibanding taw angke banggakan ibadana lori po Allah taala nasaba pakasibian apa ia takkan hais si tahu ngaya denal patahaju ko berarti ya borongan ni pakasibiang oke lo na Allah taala iyo po ko to makadawi maga ni kasi na tulim seko maga je tulima ko ma na puji po Allah taala to makitu nasaba napakaryawi alena yolo na po Allah taala jadi na tu ampai ko hadisa makada hadisa kutsi makada angka tahu ya tu pak matahaju wani tiba-tiba kasi di wani deni foto lai patinroy o kupong Allah taala subuh meni na pesading moto takajan na rogila da ka iye dewa tahajud alpaka nang katau makwatu berarti itu tahu sudah dijaga oleh Allah supaya tidak dalam keadaan sombong iya mangka tu tahu nasa ko pasti dah kali gacau ka madodo iya tu madodo ya bimo ko makalan di pa kasih nasiaga pasti daka aku ya nasiaga na je umur maga je kasih puang kita ya na tahu make tu merasa merendahkan diri apa angka tahu pak angka kuda rampil nasi diri salah maka kadang kerewa tuli jama-jaman na de meto ka madecek tuli jama masalah mina jama angka rewa magi na takko maingat masam paja subuh polei boto narewa takko maingat mania masam paja subuh nang kalinga ba ini na mani masiap mani subuh namu sampai subuh na terlambat to na takko masam paja subuh don rakang pure mak bere sallang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi maka da bami rupa dongan na ipun naraka nomor siaga namun ritaro kaya matu de nakada suruh patama mo ka ga suruh ga de makalami naraka nomor siaga namun ritaro ka nasaba na de na je ga sini na lumajaan kamana ni je ujama tapi karena penyesalannya terhadap iro sini na nupure na jama na merendahkan diri di hadapan Allah na pahangnya le na nesang le makala ina naraka nomor siaga namun ritaro po Allah taala menyesali perbuatannya ya neriasa tobat ya jitannya ya tiasanya tobat makanya astagfirullahaladzim istighfarnya sana ya tuh tanya tobat tapi tau mingerangin sini na atas salana napa merasa hina di hadapan Allah ya na tiasa tobat iya jadi ya sangnya tobat to rewa mingerangin sini na anu masalah pure jama ya tiasa tobat makanya basara na taba ya tubuh taubatan
kembali. Ya sange taubat rewa. Ya sange rewa manawanawal lisu. Maka ya biasa je iya dia je gasam pajakku. Iya biasa ipala bak mana nganu masalah. Ngaramana ni kedo-kedo tak na dia tak lupa iwi. Dia tak lupa iwi. Ya na tu nak kada desa. Ya nang ka tau na sangiale na tau matapak na dia ni sangon ran aku mati tanya tu matapak ya tu. Ni ko dia ni sangon ran aku mati. Apa na risang ale maka dia guru tak kali siden reng almarhum na timbangan mu pakai angin mu sama kada ya mana rimale di nalakai ku wakala tuyul na tumin na hui itu makai padalale na koti kanto nalakai na kumatin re na petat de makalake petat de gini kuna sai tanda tu malai tuyul na tu itu gara-gara padal ale itu jadi ni samana kesalahan na sak de gaga tau pak ini saya kesalahan na idi jamai tengah ramana na patapasi timba gare de cetta maka dah mako egan na tasalangu pigawe mako egan na deceng na pata timba-timba ya ko mega mopi masalah na ya deceng na maka tu kaja onrota mana sakoranaka na maka dah hani gini matana deceng na ya jana salama ya ko matana ijana na deceng na macilakai kama ko mero ya ko siratu jata na siratu si di decetta salama ki kama ko mero ya jika melo mi timba. Itu nak kena timba-timba nih. Hisap dirimu sebelum engkau dihisap. Tak coba nih gare. Iya. Napa nih dia itu nang kena lepak pengajak aku ilalah. Dia nang kena lepak pak. Si jajah ngangi pengajak. Ia nak riasa hidayah. Ia nak tahu waktu kok bangi teh. Namun ia tu tahu dia nak sampaja makna tu loro nih. Deket. Ma peringerang itu. Loro nih. Asara nih. Cuma dia minalo mas sampaja. Pada itu pak balu makalasih. Nah satu makalah dia je nak timbangan dia gagai tapi agak na mesaro ko dia nak maka tu na pasunanya tu itu kare na samanang iya na tumatu makamparang iya na deto na kamparang iya dia ni pahang dia nak naik pacalang iya na tu nak tidak ada hukum bagi yang tidak tahu tapi kau tisagi maka ada masalah iya tajamai mana sana kan naik jadi nangka memperingerang. Ya biko dia tiseng kada masalah ye. Nama gampak jawaban aku suruh munri. Mamu jame. Dia bisa gipun. Jadi na tu nak kada mega tu tahu bodoh tak masuruga. Iya, apa yang kita nema tu mamu jame dia bisa gipun maka dia bisa gitu kasih. Puja mabambi. Itu kare. Yo pokok tu tahu Aceh wai ko na tu ampe ustaz itu bertengah-tengah aja tu tak masuruga. Kuye ko dia na jame ro anu na pak gurungnya ro. Tira jinah. Yo pe tu tahu dia na pahang magi maka dia bisa ngipun aga tu akada isalai plek ya na tu nak kada tanya tu tahu bodoh ita nai matu tahu Aceh magi dia mapak gurongi pak disengem jadi sitongan nai nunda ngak panitelo macarama na bantu mak supaya dia na mata anak tu pakutan aku ko suri mudri ko pura ni upo dakal lepak nak. Iya lepas nak sampai aku pura macara tanya urusan nasabak. Ia miro tugasku ya upalentu meki tarima dia tarima itu persoalan hidayah puluh kupong Allah Taala. Pak aku kata maka daya anu mana macara mana mainga ide naga apa tau. Mainga memang dia murena nabi tak kene cara mani papa kainga. Nabi ta malaikat Jibril dampingi wi. Nabi to pasuro to pa ayak korat turu ngokolena tolit dakwe murena tama ko sallang mure. De we ko de mutama sallang de na tama. Mana sama kala nabi tadi nagaga pak dongan lai tadi tapi itulah jadi ya kong kata makala le mana macara mana mainga ustaz pusat tu ya tu. Gitu apa iya ro agagai hidayah nama kai kata Pak Lolo nga hidayah biasa-biasa 50 tocar mayu na de nama inga anak-anak bicu mina runtuk nama inga angkat tentara pura Pak nulis jenderal ni makoko mittenero na podanga na saya ustaz cara maika tau bebek bicara maika na paloka mak berjama ya kok bangi nasa biasa teh to limon mak bola rondange mayoke angka me nasa tau bebek cara maika na paka maika makan mangka tau bebek ko cara nasa ia na lalo kuriolo na nasa belum rondangi wonri ma do me wonri ma pagasana mayoker tul angka colok gas na bawah na jalerang ipala lima na napa na kapikan napa na makoy napa majalok lamonri de upahin kadaga je ro maknana kamana tahu tanah itu dia ro mandari na siba makadaga je maknana ro nasa tau tulina gorei ka ya ro tau bebe ko majoker ka ko nang kalah lo masigi tulina tuni pala liman nasa na ani tu na dakwai ki nasa pekuyasa
Nasara polai kala iya tu tay ko de nasampajang itu no ko suri monri. Nasa we tahu ngampaya cilaka ako na mo tahu bebe cara mai to ka. Ya ko de umay iya manaro nasa gulo masampaja ustaz. Jadi ikan na mo nasa ustaz macarama da tu libah kadama. Ayah tu. Tapi tahu bebe meniti asang hidayah pa anu madodo cek de mo. Ya ko nabuka to ni apa Allah Taala. Jadi jamu ta malah ndak manu kong kana ta makan betai det to tu tei laudong amoy pak majato je tu nanak ko makan jak manang ya lupa mi laudong dari itu tu borro tau matona na saite dia anak tak kanjak na manang padahal tania kanjak macan ringi lakai moto tu bayi ni nama sampai tahajud ko macan ringi lakai dega ga maka kanjak dono Allahumma puah macan ringi lakai ne waktu na de na can ri nama moto nama sampai subuh itu itu jadi kata tau mako apa waktu nama makanjak pangalie wah tuli bicawa ko pasai rewa ilo bola nak ki pasai mak deke dulat tu si bola na nareke si tuli dui nama ni nareke si sanna dega aga pangali tuli takajan nama ni si kiri nama ni jaji subhanallah mage na jaji si kiri na dega pangali ni igere jadi maka itu kadang-kala tu Allah Taala namparang isi to kanna nah kada deje mengerang apale ko yale ko dalle makiro jadi aja mau tamalada manu ia waktu nama kamu pagala wah makat dek bawa mi lupa sisa nama pat diutuna nape kada Allah puang nape ni ngerap puang pak bapak dinutuna iya dah jadi dia tu ga jadi sininnya tu nuna lenge puang Allah Taala tu aja tita majai kan sebab kami tu pak dongan Nabi ta olira nga umakku puang dalam keadaan senang olira masenang tapi ya kole na lo oli masusai yang penting dia nama bela pulukui ko puang. Iya, kata aku apa ya betul nama di sida kan apa si taru. Iya, si taru jama-jamang mak galu ni mak darat ni mak gani. Si sana malasa wah napai masam paja jatuh dah beni. Itu paja ni magala, paja ni jago. Itu iya napai masam paja. Itu. Jadi kadang-kala ya tu nalengi lah sepuang Allah Taala supaya diistirahatkan sejenak untuk mengingat. Iya. Pak Mega tahu dia nama ingat yang tu pe podangi maka ia ko makanja ilah kai tata pakanja kilale sampai jata apa ia nama salah-salah le pak kasih beto ko makanja idale tajang ni nalak ga tu pong Allah Taala maka ia je lawaibi iya nasabak nabi tameto milawi aja tapa belai umatku tama ni waktu suruh edi saya kok niro sampai kangi jadi tapakanja ki istilahnya aja mau tak kada dijik gage di manaseh maka dia Nabi ta'amala kami nana puji puang Allah Ta'ala yang mana nungangi namo manicek dewa ingkallah kata Nabi iya namo kulu Allahu mi baca ke 10 kuile imah koi kui pandan nungamu insyaAllah dibangun Nabi ta maka siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi dibangunkan istana di dalam surga nah maka aja itu gampang maki buah hotel ke surga maka gampang yang dibaca mau kulu Allahu ke 10 kuile angkana hotel tak ke surga namo dia dah sampajang kata dia mina tamah itu jadi sabar ki kota baca napa dia tak sempajang menonton itu kalau kerilala bola aku tapi dia yola tamah maki itu iya dalam itu pasti dekat maka dia Nabi ta ia pasti dekat itu lai bangungan istana kelana surga tak bangunnya masigi bangungan istana tapi dia nak ada Nabi ta pertama surga ya kibora mi bola ia nama gala masuk aku masigi ada dia nak sampajang ke bola dia mentamah sabar aku ya to sia tu ko magalay mak bere jaman ade galo mas sampajan ade gaga sumbangan na ta masih deto si gaga nonroy ina ka pak bere jama maka seke mas sumbagai sila na sapa onro gitu betul gaga onro na khusus itu angka sa onro pada waktu rumah sakit ya nang kameki makanja PAP angka to tu pak kemajan pada minggu kau tu pesawat, ya tu tulan dia lo, kau tu soli, iya tu lo mondri, napa di kau tu tulan, kau tu PAP, namo siya agak kau pori toto deto namparang, iya kau kuti mondri, nalap ditimbangan ay pasui, jadi waktu mati itu akhir, jadi upasangnya, jadi tahu usahakan, enang kalala wat diolah, enang kalitia selamat insyaallah, iya, napa itu lita pakanjaki ya tita. Pakanjaki abu sewa talo di Allah Ta'ala. Pakanjaki kapama de ceta. Ajen tu bah kapama ja. Maka nama agama ni aja ya tuli calai de. Pamasim itu. Iya pamasim. Itu. Dia na calai Allah Ta'ala umat na nabita. Puran ini lau. Aja ta cala nga umakku. Tapi ya kong kagaga makalila. Tapakai nga imasijah.
Yana tenang ka Imamul Ghazali na din na mala salalan nasi ulang tari. Mita uke cere ko iya lupa ko pong Allah Ta'ala. Yo pui di ko tulang-ulang malasa tuli salahkan. Maka mana jipong ina tuli mana na cal. Maka mana nang kalasa tuli tumalanggana. Aja deh aku itu. Iya aja tapak kalulaw abi pak kalulaw tawi. Itu pesan na guru ta Kiai Fathudin Sukara. Iya tu guru ta Kiai Muda Ramana modale agrasak. Pegai bi ka pamadece mu kumeko salama. Iya. Pak Mega tu cede-cede nasai buat sikap mati buat tu ngaku tu ya nak apa yang kagak mana pamulai nasai waktu tak dena nai posiku ya des buat sikap mati buat tu ngaku nai ko milau dong itu jadi PKI kapam madecemu komeko salama. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.